نغاو نديهزو في الهون باسكو تونجيستري à côté باش اللايف ماشي كان دي تيك توك هادي يروح هادي يقيم. الوغ ستشي ثمس سي بور سيز دنيا سيدا من بويكاد يموتن، سيدا من بويكاد يقدشن في تمازيغت، سيدا من بويكاد كيف كانوا كثر واحد نسن أرد خدمة ان لايف إلاق سي مون دوفوار باسكو كي politiquement parlant vous avez remarqué je parle plus de cette secte. Et tu trouves une gorge dans la relation parce que je sais c'est fini, ils n'existent plus. Donc je parle pas des qui قارنوا تستيري غير في l'ambulance. Je tire pas sur l'ambulance parce que toutes les preuves elles sont là. C'est fini. Toutes les victoires on les a eues. On les a eues, c'est terminé. Celui qui parle du Mac aujourd'hui, pour moi il perd son temps. Bon, لقد تفهموا طريقنا شلون نقرا قيمة de bonnes actions. De bonnes actions. C'est pour ça d'ailleurs, ils m'ont pris beaucoup de temps à faire pour que ça reste dans l'histoire éternellement. Après, c'est terminé. C'est bon. J'ai tourné la page. Parce que, alhamdoulilah, سميت جهد الخدمة خدمت. Parce que زيك en 2020 باش تهضر في الماك. 2021, 2022, 2023 لازم لك. قالت لي فريمون تسعيد الكوراج هو كنا تهضر في اللسان. Alors, c'est moi au début. Et qui défend disent في اللسان au début. Alors le plus important aujourd'hui, que des victoires. alhamdoulilah ثمرت القبائل تفاقي بالعذ ورثغدي هذه العذ ما ديكش ايا سروال روح تروح ضل لي زميراتك في كنا مكان دينا دينا كان كيلاقو مكان اختار ميم با ديال المروك واخيلا يتكالكول ميم با راح كان ربوتي قندير رني مشيتش رنو يا سورا قندور سروالي تواكساك رنو قندور سي بوكو ميو. Alors le sujet aujourd'hui نعاود دايرت مثلا j'ai vu une vidéo d'un maquiste de Herbret. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai l'habitude de me faire insulter à Herbret. C'est tout à fait normal, c'est ça le combat, il faut l'accepter. Au contraire, المثل نتوشير dans leur amour propre. نتوشير avec mes réponses, نتنو وسان ستخزابين ستخناناسين نكفاس نتسوذ ميصفان معليش. Mais la victoire à la fin, oui, c'est bon de nek. Ça, c'est très important. Ils ont traité Imma dans tous les noms. D'ailleurs, nous تسمي حغارة ماذا اسمها ماذا. المرني سيدي سانيس. الساقي لا فيديو ياقا ونتسادير الزرير التصديق هنا تسخل على لا فيديو ياقا. سي لا ماما ندلو الناس مهطو. Ce maquiste, il a traité les gros mots dans ma page et c'est strictement interdit. Voilà. أشبرون نزول فلاك مدير نزول فلاك رشيد تاسيقلان تنمير عنوان بارطاجيتو ماكسيموم تابوتيتي لاني عنوان وتصوتينا راه اللايف سي فورميدابل سكو vous êtes en train de faire. Voilà. Chevron qui te salue tout de suite. Allez, c'est l'invitation, bienvenue. Azoula Chevron, Mazoulak. À tous ceux qui portent la nationalité algérienne, Azoul aux Kabyles d'origine, Azoul aux Kabyles qui ont le sang pur et qui ne sont pas des traîtres. Eh ben, merci pour ta première intervention. C'est magnifique. Écoute, je suis navré de le dire, on est arrivé à un stade où on doit vraiment choisir à qui dire bonjour, à qui ne pas dire bonjour. Il y en a ceux qui le méritent, il y en a ceux qui ne le méritent pas. Quand je vois des gens qui mènent tout un pays vers les flèches, qui pour ces gens-là, je ne peux pas dire bonjour, qui n'est même pas même au Golafni, puis le Jannat, Ad-Simha, le Jannat, Al-Hassina, c'est vers Baouyan, Darar, Randaoulah, mais Alhamdoulilah. En fait, moi, j'en suis sûr et certain d'une seule chose, c'est que l'Algérie, le territoire algérien,
تامور في زديهن كي ne supporte pas إذا من زديهرة دونك كيني j'en suis sûr que العبادة كي من دخلت مع تكون زديهرة سي جوست في إذا من نسندي جوز ديهنرا انسي كوسعينا لا صلت وإذا في مورثنا نتثني دي سوسفل ديكتاتور الزلفلة كملا ولي كلمة وين نتثني وين ماشي نثني وين الجزائر بيان سور دماء الطاهرات rien que l'emblème ça un nashid ça un il signifie tout il résume tout c'est même pas la peine d'expliquer non de redire les choses malheureusement cette catégorie de gens cette petite minorité je vois qu'ils ont fait de Matoub ainsi que de tous ceux qui sont morts d'ailleurs Matoub, Slimane Azemi et ainsi de suite, ils ont fait de leur un fonds de commerce, ainsi que ceux qui sont morts d'Iran سمحي كان ما معك ولا اشفروا نجمه les choses commencent vraiment à rentrer dans l'ordre خاطر كي نجي مرابيل كوم اجوردي ساقد قلفا في اللسن خاطر لي زانسولت يستخدم لينا على الجاثورة ساعات دير لا فيديو ماشي كي دين كهضر توجور ما ديني غير حاجه الا قد داوير تثبوت الا قد داوير لا بروف جو لي بريباري تورتي تسعدي اس الغاشي زري غساكي التصاري غاض الحال باسكو دون تمجهدت de deux, c'est la mère, c'est elle qui a mis le Mounasmatou au monde. Mais ma conclusion avant de passer la vidéo, c'est quoi? Ma conclusion, c'est qu'il y a eu une feuille de route, il y a depuis 85. Depuis 1985 a été menée contre le Mounasmatou pour le détruire jusqu'à la fin de ses jours. Elle a mis le procès. Elle a mis le procès à Sagui, في خبثة. ورد هدرنا راه ميم با فلاس قالناك سي دي مالونتوندو رانت دي مالونتوندو ارجاز كي تريتي الوناس ماطوب تجري قرن وريد تسروره كي لا تريتي دان اجون دي سيرفيس الجيريان سا جو te parle pendant le procès يقدران داكي دي باري اونتر مسا سروان اكد فرحات اي لا كونتينيتي تلحقنا الجي بي اصلا ما سميت موت سي لا يوروبوريس بدا الرقمه قبل تصوض اندر نوض الساقي سقي مالو تحبيس على الدعوه ا مومون دوني جو سوي لو سول qui a compris leur jeu parce que je suis un vieux jeune c'est 80 كاين يدق منو alors ils ont rien à m'apprendre d'accord قبل دي نتقزر هذا شويه غادييني alors à partir de 2019 أكن ملان توسي ماكيست تسرنا كل فوتو أكد البرينون لوناس ماطوب تسرى لوناس ماطوب لي فوتو ماطوب pour insulter les Kabyles. C'était dans le but, c'est de discréditer la mémoire de l'Ounas Matoub. Bachakina Qbayli Boissa, la nouvelle génération, mais يولي le profil l'Ounas Matoub avec la photo de Matoub, أشاسيني أزيرا كاكيغن وكذاك حمل الماطوب يا لطيف باللي السروال نسني با توشي فهمت مي ما يريون لا فوتو وسروال اسمو سروال ديال البروفيل ناس اثي دافض يسند المسلاي يسند هضر في تكمات زعما